Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji dengan nada pelan-pelan, melanjutkan di surah Al-Kahf halaman 299, juz 15 ayat 46. Kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, disimak dan dipahami supaya tidak kesilapan dan kejanggalan waktu membacanya, apalagi dengan adanya tanda panah yang ini sangatlah mudah untuk kita menyimaknya ya. Jadi khususnya kepada kita semua dan pecinta Al-Quran yang belum subscribe, like dan share di video kami, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Ngaji. Terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini semoga menjadi keberkahan dan semoga kita semua lancar membaca Al-Quran ya. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita awali membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Kita ulang. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم.